Xiġri jekk ktieb ta' Trevor Zara jiġi attattat fil-musical oriġinali bil-Malti. X'tiswa fjura li ma tmut qatt? X'tiswa storja li ma tmur imkien? X'tiswa ħajja mingħajr tmiem li tgħix bla ebda paċi u slim? Man-natura għamilt patt. Ma x'tiswa fjura li ma tmut qatt. Jekk oġbitek dik is-silta żgħira mill-musical il-ġdid Sempre Viva, ejja warawh żgur ħatieħdu gost, dan inna naħdmu fuqu kważi sentej u ħdimni bej 10 minn nies, da miktub minn 10 minn nies. Dan l-ewwel musical adattat mill-kitba ta' Trevor Zara se jsir fl-aħħar weekend ta' Ġunju. Tistgħu tixtru l-biljetti fuq kettleclubmalta.com. Diġà miftuħin il-biljetti, morru u akkwistaw is-sit tagħkom minn issa. Narakom hemm, żgur se tieħdu gost inwietkom. Sempre Viva il-musical.